Hello, every good evening. Welcome to Manipur, a 360-degree analysis of news and events. Manipur, the man Puna Uttaram Uchage. Well, Manipur ki crisis, Kuki Medi Mate crisis in Manipur ki Han Chief Minister or City, Nongama Bere and I say, Mapandi Changalakba illegal immigrants singi, Achoba Kutamani, Toibe, Irang Si Mapandi, Changjala Kiba, Adumba, Ain Yadaba Muishingi, Makogi, Achoba responsibility, lays highway of lay. Sigi Matakda, Hogi, Niagia, Marueva, Union Home Minister Amit Shah, Amade, Hogi, Union External Affairs Minister S. Joy Shankar Navawa, Lady Irang illegal immigrants that told me, have you Wafam Si, and the Maxing the Tangre, the Wodabo, Masigi Matunda, High Court Biba, Adumba. Wafam Mamadagi, Manipuri, Irang Toki, Havigi, Adugi, chains to give of Lagre, Makogi statement. Aduga, Hojikna Mok, Akogi, Ladyba. Manipur ki Kanglup ani Irang sida lebak miyam na yam kahin expect or mase India gi am the maruiba dumba mioi Prime Minister Narendra Modi se India gi am the tongan ba khoi gi chakut thorangi matang amadi India gi tongan issue ki ada am the kahin focus to adum mioi khakni tawdabo Manipur gi Irang sida wafam machet mata thamde habi gi lebak miyam praja na yam na pena gi dabu gi wafam lai kari maram gi thamdabano madugi obe hidden agenda kari no have se haji phaw khangan na lady tawdabo Manipur ki hajik laiba Irang se mapani ki changjal ba myoy sing na tawba dum ba Irang amakak ni na India gi maru ba mi sing khangba taraga ngasi phawba kari maram gi damakta adum ba illegal immigrants sing maru ina cookie illegal immigrants sing khulai pai ba myoy sing gi mathakta India na kari maram gi damakta chap chaba Madugi response Pidribino have often Chawaham Oire. Aduna Narang Hand Pangtokiba 15 August 79 Independence Day Siga Marilena Indiagi Prime Minister Narendra Modi na Red Fort Tamgiba from say Howsik Indiagi Manunda illegal immigrants in Amata Lemna Tharoi have you from Lere Aduna illegal immigrants in Achoba Pibum Hoy Mahosagi film the Kahal Bushing say Masi Domina Ying Duna Leroy Masigi and the Maruibam strong powerful Oiba force must many have given from Bolay Bene, Tawabo, Manipurgi, Irang Chehi, any hailabus. Hazik Pawda, Kari Madamgi Damakta, Indiagi Adumba, Prime Minister Naranghan Tamki Wafam say, Tabako in among the Pangto Tribunal, still silent spectators among the ladies, Karigino have Wafam Dune, Aduga Amaram Hazik Prime Minister Tami Wafam say, Manipurgi Hazik. Maruina border state amo oiriba illegal immigrants sing si amna hang yam line changak pa yariba aduma border fencing matik chana leitraba khoi gi Manipur ga tainariba Myanmar gi changjalak pa amani Bangladesh tum gi lakpa adumba refugee mayam khak makhoi gi matakta kari thabak paikhat ka dawri bage mahak thamgi ofam se Manipur gi yaudra natragana atopa Manipur ga thangnariba border state chengda oina focus tawdori bra hai ofam se ne maroi nga se khoi thamjariba topic se illegal immigrants in Lemna Tharoi, Prime Minister. And the topic hek dangling and say I welcome Oja Dr. Chinglen Maisnam, Professor Economics, Manipur University. Oja Chinglen, good evening, welcome to Manungatna. Oja Sanji Sapamni, retired colonel, Oja Mukshage. And last but not least, Oja Pradeep Panjabu, editor, Info Review, Arts and Politics. I welcome all the guests. Once again, illegal immigrants in Lemna Tharoi. I hanba round she I randomly I was Chinglen Adumok lecture. I don't know that Chinglen Yamna interesting over Adum Wafam Kagni Hojik India Prime Minister Tamak Wafam say, Tawadabu, Chay any hell of Irang say, Prime Minister and a ship of Yam Kahana must later involved out the way of delay in the Agimake Yam Kahana, a Kanba strategy may am Kati Tauri High Irang say Loshanabak in Amakta and Governor Tamgi Wafam to so many Purge. Adu Hojik Pogu in a day Manipur Irang say. Mapangi illegal immigrants in Yahweh habitat so Yam the Kahena Makoji Kangdok Patidokpa Sigi Wafam City Toyopo Udri. And the Shire is the Prime Minister of Wafam the command to react put away. Illegal immigrant ki issues. Masi India gi when the Yam Kui Haitaraco. The Marwin Koi Assam gi Matang Kuli Kange, Ramada to Koi Bangladesh ki Maduga Toba Sigi. Infiltrators mayam sang pagi madi issue si dum yam chauna loiner ga lakrabane na Assam da suma makal gi koi issue si chawkhalak adugi matik magi thangnari ba state singida koi problem thok samna da Assam da nong taraga akoi gi Manipur Nagaland Mizoram da satin tupagi mathok ta bagi wasi matam yam haina gi even akoi gi Nagaland gi leriba Dimapur sibokta
mini Bangladesh olakadore mini Bangladesh ni kain matam du yam claim tawnagiba marandi matam du koi mogi target si Bangladesh ne adna masi sum changalak patagi even ILP leriba Nagaland da moina toy haibasi akoi ngasi Nagaland da thengnariba mito mian chagi maroiba samasa si masi Assam ni Assam dagi fact document mayam koi gi sajalaga pairaga lakpa mayam jina Nagaland gi masai kaithil punamaksi da changhan gre aduga thabak subam nabum punamak da changhan gi dana Nagaland ji nomadi akoi gi mito mian chagi khuta ta ge ja haibagi awabasi lei kai bisi maroina koi Nagaland da yam toy haibasi yam thengnai adigi hojiti mu kari mu lage bu koi Myanmar gi sujam kala enatra Myanmar gi mogi marwana koi irang gi thokibadagi lan thokibadagi Myanmar ga tainaba jaga sing state da leptana koi mito mayam koi changalapagi mayam koi fo mayam thengnare koi main concern di hoju koi thoi irang siga mari lena badadi Myanmar si asogi sum orakpa maramdi makhoi da su Myanmar da su masagi mapan haidi chentokiba displaced over mi masing che am phangna yam haibagi potsi moi masana pijaba report su dum yawidina ko simile jare ada aina hanbagi first round sida laksaningi di sigi koi mito mian chagi problem si mito mian chai de koi Manipur ha mito mian cha jiga amuk hojiki sinamu pra illegal oiba kambuduni natra ado hanadi masi ek marina drill tawramane any koi my foreigners ki matang da leisi ek mari ni amana koi khange passport ki ek am lere natra passport ki ek lere aduga ek 1920 me lejare ani subadana registration of foreigners act 1939 lei aduga ahum subada foreigners act 1946 aduga mari subada immigration act 2000 haiba mari maksi handak repeal tawre parliament da animakta koi lok sabha adoi rai sabha animakta madu pass hotuna madagi koi thagat kidana madu SNP re president SNP ga lona ek ole basi magi immigration and the foreigners bill to ek ole hosidi law si ole and hariba law si thugar pa kambusing dudi chahi taret phado piba adagi lupa lakh tara koi fine no loba khotpa mayam singba bisida ton ba mayam haptana masi gadget phongdana hosidi masi chanaba hore aduna ina hajaningi di illegal immigrant haibasa sidi koi magi dharma de mamoi banataba haidi masagi muslim change adagi natragna christian change adu change habi wafum amata natabida illegal immigrant sing je illegal immigrant adu gadi illegal immigrant sing di magi lamgi ma Myanmar de lakpani Bangladesh lakpani adu wafum amata leitana magi dharma numa adu ada I num kari amata leitana chamana no koi ain de piri badugi matungina chap chana koi dil to wise di magi anoba semi legislation sida supalli madu chap chana koi chanan bai se yam thok tai adu ina han first round ji thangning badi hoi koi awang mathaki magi high level gi magi mission nama demography gi matang da semni haibadu madu yengi batari adu aina han bayon thamjaning badi lairiba hanasu lejaram ek lairiba active phajana khogi chumna khaki khogi implementation paralysis nata failure nata magi implementation da soiri basa masi sum thoktana thabak hobasa ai masi mathokta ina ihan bayo round si thamjai okay adugo singlen maru ina prime minister thamgi wafam se high power adumba yamna maruiba khoigi demography gi mission amakak linkani haibagi wafam khoksu thame aduna hadak ikang gangodana prime minister naga sum wafam thampa atop lam mayam khak even bihar gi election laksalakba election ga mari leina adumba propaganda am khak suman ba adumba miyam tin ba mifam amakhokda minute cham hena wangang mutamda maruina illegal immigrants ki matang yam kaina focus tawgi aduga mamang da ningjang biya baje Sri Narendra Modi na India ki Prime Minister in a wasak lower matungda 100 days ki assurance da Manipur ki irang lotion bugi wafam su yauge aduna 100 days ki assurance hazikti chahi yom da onjal he hojik se tawda bo koi India ki Prime Minister yamna valuable oiba yamna powerful oiba word sum khak ngak pangam gi daba aduna hojik thamai wafam sida Manipur se karai fawa mangon na thajab yana lairi India ki Prime Minister na thamwa wafam sida Ki magi basan sida Manipur ki wasmudi palam daba male padde 15 August ki si palam de north east pauta madu pan madu ting thengna deba ko adu sidai da koina illegal immigrants ki mathakta action hakpa matam da di hoji koina Google la pakpa matam da India thengna roi kari ai thengna ni bu India thengna tar kana kram among da thengna ni ha ka da India gi ko gi adugumba ain kana changpa kamu sing makhut pullaga yamna ko gi inhuman oiba mong da ko gi army gi plane da flight da ko gi kano da thadora kare habisi mati thengna ni
even madu parliament ta koi question me amang dana answer madu gi pi ba wa ma orine hadi USA da di ngasagi moina bakhong makut pulaga thadoi ni yam inhuman oiba mong da thadoi ne hadi masigi action lor paje aduna Trump ki di koi punam na khange yam sathi ba misang ni aduma di action halai ne koi wangang dri da basan tong dri da action nan jala ine akoi gi sida di akoi gi masi malaga lakpa yam koi re aduga chapchana to gi hai tar gi lejari ba ain du phatana sina ba matok tai ba aduna hojiti will be nataba haidi adum future tense adum lehen ba jinataba hojik masi akoi present tense on thok change ba adu mamang da yengi ba matam da akoi issue jam sang lae adu missing kya akoi debate tawrage kya deport tawrage haina ko yang matam da di masing du di akoi khut thek pa ngam gi chang da adum leide ba aduga maroi bes da focus da insai pijagi to Myanmar si ya maroi be issue oina koi log da badona adum tawe hoji maroi ni yengi si Bangladesh sim adum yengi adi Pakistan yengi aduga maroi na koi gi Myanmar sim di khara koi sideline tawraga tobo manbi mo madi adum akoi uba phange adu aina sigi tanja si logjaraga wai amtang haijening badi punamak sida yamna chawna mating pangdori ba thengdar gi ba matik akoi awaba nangdori census amane census yam kanama ponamani adu census si masi lupa crore changwa kulum doira kanu ko happy handa kisisu yam thuna thabak si horaga madu tobu yawi film iwo deba adu masing matang da koi high level parliamentary committee manasu thami ba sempham ji amna pikmali adu masi kramai to doino haibena sing bohang ka mayam laise aduna illegal immigrant bu orasu adu manungi lairi ba koi magi demography gi lairi film se chaptana koina magi khangi harabo di census yaudare yade ba atai de koi sagat pane ba aduna census si adu matik thuna masi tauba aduga chapchan madu demta darkar leba macham thum punamak si akoi gi lengang madu lapthok pa ja madusu hojiki hariba mai lemna tharoi habasigi madugi saruk ama oimam thuena sumai tamjai Okay, thank you so much. Ai oja santi laksage oja santi aduna maroina akoi gi total unfenced tauba akoi tawdribo bokoi borders je hajik se akoi gi notice ta leje 1643 kilometers ne. So part of that akoi gi Manipur gi leje 398 porous koi fencing ne hajik lairi se so far hajik pawda India government ai kilometer tara khare na khare habi ofam ne aduna almost hajik kilometer chamri gi maya hang leini aduga akoina koi gi pass to the back akoini yengo tamda masidagi changjal infiltrate masigi tawgi ba akoi gi mayam se Chuchampur gi phaba Technopole phaba Imphal airport gi phaba tongan ba koi Myanmar koi nationals mayam ga phagi bi ofam lere masi India na su yam chak chaba record loin phangi ne aduna si compare to mutam da haidare koi gi Myanmar si koi India gi yam na maru ba country em ju oiri ni any business ka mari leina thabak tholom mayam khakta aduga adu ba koi border fencing yeng mutam da Afghanistan le ba India ga thangna ba China le ba Nepal gi le ba Tongan ba mayam khak lai Pakistan lai hai mayam je phadana border fence tawraga masai da matik chaba koi security ya phadana provide tawraga thamaga hai bumfam singida lithok lisin ja handaba mari hekta koi gi koi ainia da miyoi sing je kya changhan bi wafam ude tawda Myanmar gi hajik lai border fence koi lai ba koi Manipur gi Arunachal Pradesh Mizoram Nagaland Manipur hai mayam maraksa Arunachal Pradesh quite changi around like 563 km lai rangani Arunachal je thanks to that Mizoram ni lai 510 kilometers ta aduna leiriba mayam se koi India government na koi ge Myanmar ga thangnari ba lamsing je kya section da ba yengjan da bagi wafam khakche for the last many years haidare adum yam yang hang na khor ga leiba adum ba koi gi leibak mayam gi ba basan am khak tari yam na ri phada ba ta ba ri pungpen pen ba haibadare anu sai wai sida kamaina si overall kamai react to bi be sida mase India da changning si kari gino natraga US da illegal missing se changning si kari gino sima khangom da ka de ko kang da ka le si kari gino akoi India se comparatively akoi da changai ba neighboring countries da gidi akoi India sina yam nungai bi hele leiba da ko easy way ba paisa tan ba life to simple way yam nungai ba life ma oi free ni government le sina for of and by the government by the people have ni ko for of and by aduna masida yam nungai bani na chang de honei ba India di life yam thi sima tang da ko matang lebak yam thi haiba ta di ngo akhoi na ai Punjab to syang kui tajara me Rajasthan mu me ngasai gi mo sum na fencing hai se double fencing ni adagi electric wire high power thari ni voltage gi ko o ka theng ro dem si re adu mi yam yawi incident yam yawi ko paisa chang khajani adagi Bangladesh ki to chang kyam chang ngade am ti yeng si Bangladesh ki thing ji yam chang yamna kan to paisa yam chang bo poram ne border fencing to wai phagi phang te ba paisa yam chang ye ba ko terrain du gi matung na ama kharan wang ni kharan nem ni kharan lai thok ni turen hung la kani
Brahmaputra itself Brahmaputra se Bangladesh changmom da 30 kilometers pa eba yam pa khajan se ne thobal mu pa eba Brahmaputra haiba turen se Bangladesh changbom hamduda aduna India di amon da lab yam thiba kaino bu India si da changdugi se changjara ge taw leibne bu loimok se Myanmar go yo Bangladesh go yo Pakistan di su Pakistan da su economy yadre leitre ade moi khandan khara moi national hodi changjara ge sidang ade ba ya de sum da su leite life is very difficult India gi mu isa masa gi kaino population na moi boom do le se tama yam population is a problem adagi sigi India gi masa gi kaino sina government le sina mo democracy ni different parties ni kaino mo wa ma chet khang ngang ba soi ba matam da maya ka thok le ni ngang again ai ya je kwa khoi gi honorable prime minister ka wa ma ngang ba matam da kitang ka soi khata ka di adu da ngang jaw rage haidana mo taya dam le ni ba ko so it is very difficult India ki kaino prime minister ko ori moi myam yam ti wa ka chani to sustain ka haitara ngasagi India sida 15 year ga sustain do no prime minister ko pose phagi prang ate it's a very challenging ka haitara yam ti tough pot amane akhoi India da tawse ko ada akhoi gi lechang mana haigi to general terms the high do it applies to every ka haitara every nook and corner of the country Bangladesh su yorobani aduda akhoi Assam su yorobani Bengal su yorobani Mizoram Manipur loi yorobani aduda loi sup changramni akhoi mamang da akhoi gi sigi class horpa matam da especially border gi porous oiba seksi matang da ai yam kanang anghi bako I have even challenged my lieutenant generals amata nate ani humni challenge to gi akhoi gi more da to riba lambi da tapada check to kholi sa sidi notangi ni na ai sibu haye I have used this word also that is a pretty notangi ai haye bako because adudi lambi du da imai ben aksum na khanda fan gum kha proper to like ka from adum check to bo ne ba pu da po to di manak ta kong chung jal lo re ba adu that is still happening here ada akhoi gi ai fraternity gi ai army officers general lieutenant general DGR and all those things mo na hari ni sei da border is completely still hai na nai border is not very porous also it is completely open hai ne ba and it's a fact till today also adu mu involved the way chang si da khoi ningjang bu da mawang da khoi lieutenant colonel Mr. Ajay ka bu ba mu ga su mu drug pura magi pha gi case am khu lai mane aduna 2020 2013 gi wari ni ko ana aina haise sin da adigi adu matung da akhoi sum nainare adu sun re the central government su ta tam na te information se log dam te long matum da finally moina haire ba ko some furu kharna yaning ba yaning da yai but then the country has to stand as one see hire for matum da di let's fence it give 31,000 crore and let's fence it hire ko ne ba adu ma decision to lo re ba ko fencing to ge hai matum da so adu troop sum leite ko troop later ka di amu tara siri do han tara siri do hali do adu fencing thing bala pa da ne ba aduna India gi di se masagi prime minister na ngang ba each and every word se mo se yenga ko suem to ya ponte suara kan si da kan tor ko se kanu ne aduna he covers for the entire country loina notice Manipur pande haibo ni ko he adu da dum yaw grabani and he is very highly or deeply involved in Manipur crisis also wanga ga da heta yog de habna te ko he is also very concerned about this there are many indications on this ko indications jam lai si matang si da ko adu se yam hairoga koina yam haidoroga mina su khangi mina su khangde adu gi mina lai tham gi hai ni ko pe adu mu chu lai ba adu da sai gi amu akoi Manipur gi problem se lai sina Bangladesh si problem sum yam lai ko Bangladesh si problem da lak to se lax tani lak to se compared to Bangladesh and the Myanmar gi na mu degree se kidam handa do ne ba comparatively naga side tadi moi di village expand to bagi kanu si leitam na ano village ma form to bagi kanu si ya de ba moi gi hana le masing na aduna in a way it is much safer that side but whereas this side and Mizo gi mo hajage Mizo to su ya de ba Mizo are very clear in their mind Mizo kanu si khoi gi lusai expedition kai fail ko kana to adu wari le sin to ne Mizo are very clear what they are supposed to do moi gi Mizo haiba lusai haiba tribe si gi kamaina thamgada ge moi gi lusai hills da mi hingje kamai thangani khotkani mi changpa nu da kamaina isangada ge kamaina digital oil mamang da gi digital oil haju digital oil da na ko khubi nam khotna adu tawding mamang da gi I'm talking about way back in 1989 aina chappa matam da adu matam da gi moi they were very careful ko
adu matam da careful oina phajana thambe moi gi di adu when it comes to Nagaland also khatang safe way because moi gi Nagaland gi village hindu pa yada baduna now the main problem is Manipur sida di kana no bunga sai gi nga khuna anthropology do yeng pum tanda when you study it furup kha yauri ba ko you can do anything you can make any number of village if paisa bo le ta di sema ya yauri ko adum semi chango nungai ba pham de masan ling ba na masan ta ba na to ling ba sa nungai ba pham ya som na kana nungai re som na kan da di ST gi certificate su pisal le ko thabak to bu su job to problem nei tre like to bu su problem nei tre adagi nga sai gi amu funding su problem nei tre funding problem nei tre se no asum na kan gi US ki funding su lai adum da Christian gi churches me am gi funding su lai re adedi adum boom to ne ba aduna masigi kanu se yamna tuna NRC gi kam ka party bang si dia ai yum da na hu yo ngasi ngasi ai yum da hu bi yo ba ma te su la ma te di illegal na te ha ya bro na tra na let's take it that way also ya ai na hai si ni ma te su illegal ya ngoni khal se ba ko ai yum da na hu bi yo ngasi it's yamna darkar ba pot amane ngasi akhoi Manipur da yam darkar ba poni conflict se la ni conflict tu gi jar di maru du ni ko maru na te mara jar se hindi da ko mara hai ko mara do phuk tar di ya roi ba mara su phuk lok thuk si hai ta ga di NRC engon de hobi ro ba NRC ka do thing do no akhoi gi ex kanona honorable birena ko ex CM mana so hai the notifications 1 to n 61 to a na ya ra se hui ya sel se ko 61 gi mamang da le ba population yam ba na ti ba let's ka ha think it in the back the ka ha khara bukchen chau thon khal se khoi bukchen dum chau le ba di shori ni ko ma je hina du bu di hanak so mu taw sen khal se ba ado so once and for all let's take it 1961 hai to 1961 na hai di si lo bu ta ga su lo ra se ba lo ra kan du da di ka ha ta NRC si taw yam da ka le ba illegal ki problem illegal immigrant ki hota NRC hojum taw wi ra si Manipur ki population 30 lakhs and lower see ko not even half the population of a district in UP Lucknow ki population se district amani ko 69 lakhs akhoi gisna na 30 lakhs is akhoi che na tha am da lo sun mang pot amni taw gi hai tar de if there is will tha am da lo sun mang pot amane ba masi akhoi se tak pa da ka le ba sei da sigi NRC taw se abi da na furup amata na yaning da ba lebon thokte na tro da yaning da ba taradi adugi moigi mind the problem kha leire hai bani okay just the other idea hajik prime minister yam powerful oiba demography mission amakak ma pangthoni hai re hajik se aduga hajik ki oiba hajik ujasa di thamiri ba point to da hajik Manipuri je am pick pa jaga ni mafam jida NRC tawde amadi mafam jida masi khangdok na bo hona de hai gi wafam di leire yam chumme yare tawdo Sigi, apart from that, Hajik Manipur gi Irang sida Hajik koi Union Ministry mayam khang as moi masana jare illegal immigrants na hoba dum Irang amu khang ni after that ko na be masi chamchamba kanglop ani oiba very simple ethnic classes amu khang ni hai gi bagi wafam bo leigre bagi de kari marong ida mute Indiana Manipur je na thai ga Hajik se loinam filter to loinam tham da bagi maram je hai dare loinam mayam je pungchai cha na loi lei han ba je sai wai se India gi policy je kari man ge Manipur gi je hajik oi phibam se na na tawba ya ba thabok sing da tawdna still chai ni gar hena lak pajida mase ai mamang da su aina haifet yam hajagre haifet tan yam hajagre si akhoi gi praja akhoi tabi ba yengbi hingam gyan tabi ram gadra hena khanje ain khamda ko akhoi gi sigi problem si solve to motam da acha speakers khara mana panelists khara manu hariba 1 lakh la dona kilometer mi amaga asu panare security force samta no security force da thami sing se sigi irang si solve to bongam ba security force aeroplane da pair ko amata na te moina to bonga moi sida aeroplane da pair ga sida deploy to gi do suitcase ma pair la ko poni adu dana moina to ngam isna na only control mob ko RFI se kan mob to control to bongam dani sigum operation akhoi gi sida to nature se singam ba po na te ba location akhoi na leiba geography ki matung ina location terrain si yang ka dung ngam song ngam adu masing hai ba security force ki masing do adu leisu leite ai eta khol eta pi ngam ni adu imagination hai bani in with speculations leite ba ko adu ga aina hojiki matang sida central government na natraga honorable prime minister na hari ba the action lorkani hai ba si ka do wai tortino hai ba matang sida operation tawu matamda soiba matamda soidi ne operation tawta di soidoni guli am chattoini
volume chala mi ma pan doini pa lam tung da adu tholpa repercussions yam leiba it may be this side it may be that side ko as far as I am concerned military man ama di concept tagi aina hajabada di firstly nomoi kapna han da bai ba se yam important oiba ko nomoi kapna da ba se important oi deployment da marakte yam soi mi mang da ko adu bu akoi su yam na hai ba matam di akoi achobu do hai akoi gi हाइबदी सिक्योरिटी की अचौब कोई उनर हाइबको डिप्लॉयमेंट की मतंग सिदा अदना सुमाय तौ हाइब मोइन सुम ताइको अदु ताम मतुंग डिप्लॉयमेंट सुमोय तौरई अदुना सि कंट्रोल तौरे तौरपदि अदुगा सि वम हाइजेगे सि इरांग से इफ एनीबडी इज थिंकिंग देन इट कैन बी जस्ट फिनिश लाइक दिस नो he doesn't know what type of class we have over here and adu the kari gi yadi no habis na yar masu yai ko anthropology su nei na da yar hoy bada anthropology hai se yam important over subject mo oi ethnicity leiba mafam sadi anthropology nei na da operation tabusu yaroi ko kangbu mana yes sir haidoni kangbu mana no sir haidoni ko there are a lot of characters involved in this personalities and characters involved in this si mayam sing se basi akhoi viewers sing na in a very short time I am just giving as a riddle ko pakhong ma no chale gyan tabi kadra hangje de ko aduga masi factors mayam sing se central government ni na pajana khangi ni ko prem moi di bajan khangi ni ko they have analyzed the thing so well they analyze much more than us moi na analyze tor gana see this is the best option na tor ini aduga ngasagi akoina sida haram ba national highway chapia de national highway chapia de aduda tokpada da repercussions jam lei adugi moina forces tor kom da tobuli tor kani it take some time haibani ko aduga ngasagi casualty is one thing which we have to how did there situation they amu escalate to hun ba do adu di problem odoni adu ai hajabuduni mistake ma to matam da wahi am soi matam da mistake am soi da ngang da yam lei ba india da ko yam chau bani na ngasagi parliament bu oro assembly bu oro many ngang na bu yam lei ba ko so that is why the constraints are there anthropology is very deeply involved parliament da lei ba mi sing se ai ha ga koi manipur da gi fruit da gi ai simati hajar ma ga mayam gan ta na bi dam to ko parliament da lei ba employ to ba mi sing se akhoi gi manipur da gi mi na yeng pa matam da ka ha tam masing thi do yang da karam ba from no dum bhap ta ne ba adunia ya se this we have to understand okay ko si understand to da dia haro pan sol to ba adune mayam na so parliament maru iba mioi sing si nate ai na di parliament gi elected member nate ko I'm not talking about the elected members right I am talking about the employees in different categories from grade 3 grade 4 grade 3 grade 1 grade 2 and elite I'm talking about this exactly and you talk about any department let's say president's department PMO then MOD you talk about all these things because the only place where there is no quota open category da select to say government any department dana it is only the officers of the armed forces that is army navy and air force that's all every department in this country any government department in the country they are selected on the what do you call that percentage thank you okay thank you so much ai odapra diplak chage aduna odapra maru ina khoi ge any illegal immigrants sing se makhoi mathak chap chaba karigum khar di tawrani lokhat lani haibagi mafam thamgare aduga hojik khoi ge illegal immigrants sing sina khoi india ra tasalak basi makhoi je yamna well settled pre plan amaga loina na makhoi je sahi sang na plan dor matung da india ra tasalak puni haibagi khoi ge india ge prime minister gi yamna akan wafam ne lai base aduna hojik india na hojik mayek cheng khangmagi adugi wafam ni lae india gi kam mafam jing da khoi illegal immigrants sing laisale border state sing da ching gi lam da makhoi na control taw salaga makhoi gi lam onthok na ba makhoi gi mi onthok na ba tawre hai gi wafam bo yauri manipur gi chap chaba particular ina wafam tham da ba tar ga so aduna hojik myanmar si india ga su amna nakna ba du relation am khaksu lai ba aduna any measure अखोई रिलेशनशिप से करी ओइबा मरम ओइरगा म्यांमार रोमदगी चंगजलप इलीगल इमिग्रेंट सिंग से इंडिया ना थबक ओइना पाइखतबदा मतम जंगनबगी मरम जे कमाइना येंबे अखोई से इमिग्रेशन है काजरने इमिग्रेशन से इंडिया की वेना अरगा सो प्राइम मिनिस्टर की सो अदुंगा रखोइदा कदोइ जमुता म्यांमार से हमकन इंपोर्टेंट लौद्रि नो हाइबे पोसी तो हंगनरि बस मरिसे अर बांग्लादेश हो अखोइ तसिना अखोइ हादैसु हिंदू मुस्लिम राइवलरी लेबसिदा अदि प्रॉब्लम जरे पार्टीशन तो हिकान से याम चावना इरान टोकिबा अदुगा पार्टीशन प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स सु याम कना स्मुकना बि पोसी याम लेखिबना असिगी
enmity khara leba haidar ne aduga India gi pulap yin kan sida when immigration gi threat na hai kan sida Bangladesh gi Pakistan gi siang do ubaya ba haidar adun akoina ngasa haina kan sa khoi boundary map si software discuss no ka hai kan sida quite software si as a Muslim countries map ta da hum sing da software ba quite software boundary har gi khoi notice ka na te Nepal boundary later gum ni ta se na dile le ba am tang le no gum ba adum le re Bhutan boundaries ya am soft ni ma gi checkpoint ka le jara ti dum adun som the insurgent me ma hi jala plap na hoi later ma da Bhutan da camp to le na to we post program we operation to lo to an to ni na mai to ba aduga India ga friendly le ba aduga Muslim ne le ba sing India ga yam kan ka to aduga northern side of us there is hazik Tibet le nga am software me adugo hazik ti kan sin of China na we termina si su yam checkle asi boundaries ko checkle is script me mac mon line ye ba Kashmir sectors there so Kashmir sectors there na line chap chabi amta British thamidam da haitare moina British sam kan se da thamam kan se da alignment ohum thame ohum amta officially declared over the amana first boundaries na moina kan sa ko Quinlong mountain se sa ko aksai jin sipap India rom yawa kan se Yarkand valley aduga Caracas valley ka se lupap yawa ko sina moina Johnson dark line na haina ko aduga mathang da muk asigi midway da McDonald McCarthy line na asina hajojik lai riba line of control sine asi or kan si tally da way hai charona hai perfect address so or third sana khoi Karakoram ridge se serana Francis Young husband gi expedition madung damana this will be the most defensible position for India na tawraga asira moi ohum jara thamni thamaga claim daramana sai Johnson other lines claim daramaga inoda adai kan sira India hai British ka kan ga si Russia ga sida moina great game hina Cold War ne ada sumdar Russia sum expand ba imperial Russia I mean Thailand ni to paling Russia se communist Russia ta bada se expand oraga khoi gi Central Asia gi khanes me tam loksal moina ade Tibet changa ni yang cha the ba Tibet ha se British ka bujina Tibet changa ga ri Henry McMahon masamana Royal Geographical Society gi meeting am da masamana haire ni se if we allow the Russians to come into Tibet, our enemies is just 300 kilometers away, 300 miles away. Na koi Simla sa capital of Nawa. Asigi politics na nevayam to saduga. Aina suma hijering sa hai sa hijering kan sa khani dam halab da Indiana seriously low is Pakistan aduga Bangladesh han Muslim countries especially. Adai de khoi gi akoina soil le Myanmar ta uina. Myanmar ta bi jam software boundary na sa Nepal ki panjagre. Nepal ki boundaries in later gumne the Bhutan boundaries su magi main highway the later so the koi manas jungle le jo adam pull up min gumne to siwa asmai le haidare aduna koina somni ga sa da to da ka we don't know ha kan sai gi Muslim le later adu wa na population so yam kan population down le hom na de koi chen state na kan le 5 lakhs your population bowa ada se adu Bangladesh to di 180 million there 10 million khai dok na khai dore 10 million khai dok di Manipur se pun lupina ade asong gi das Bangla Nepal kan gi di Myanmar rom de di somsa gi hai ka se chen state gi kambu sai gi kun jai thokan ba hai dar ne kambu se khar chang infiltrate to ko ne le doi se lak pa se da kai ta gi da khoi som da su mi si am da especially khoina hai kan se valley na ka concentration da hai aduga khoi ching da kamjong na hero ne na han hai kun moi immigration group la ko moina mi masing hen dokre kun han da jam kun de masing hele gen do kitang de all level adna khoi gi demography se da khoi gi kan se aduga powers is demography chali na khoi especially in democracy vote ka bai si bon masing hela kan ni admi kitang hengla bai si se da khoi ne am chau wa ma gi mi lising tara hengla he to ki am kan usloe ba khoi se mi changwa vote kana cancer vote lising am hela ka re ga ka se mi changwa chal to chang pu je ta makhra thok be constituency me am se adna khoi assembly history si ye ga so si po serum ui hana kanara ba duga haji kare se kana kari khene se adu mathang sum kitang ola ke do male ola kan se di jing de su irang la ka do male da samai chandel ke tang no gol si na ga kang am de hero ni asi film la ka do su mal adu ola kan se di problem hitro ko ne khoi ahamba 1972 ki aham election to kan se da naga kem karmi kuki kem karmi kuki group ki kem karmi hai ka yeng kan se da haju or alai or mi ko haju o se kem khenare basum ado amka su khenar bi chance le re ba
sei jang sai the media ap kan at hope tan lak bai possible le moi le tra su kitang lak pada sai power equation tu ma kha ta ole na se mi lising ma heng lak pada constituency da vote kana si lising ma hela kana ba ha kan mi lising ma lak bai se da amagi heta oi do ne ba lising ani ahum chang bai se da atopa chang is akhoi na moi sina pra neutral na alignment nam te yaw da chang pori ho na kan nam gi chang poi ra ga di ha ga sai gi kan se da khoi gi constituency profiles पर अलग नहीं ना और सिगी कोई तो worries हम चाहो सिगी कोई communication तो उड़ने कोई ना तसे ना असुंदे इंडिया देगी यहाँ का से मी लिसिंग कुंसा चंग लगे दौड़ के है का से कोई मी कुंसा चंग अगर कोई सम खाना ओले है कोई ना खंगन बगी से सु कोई सोम देगी सु कोई इंटेलिजेंस है दार ने अदो कोई यूनिवर्सिटी देगी सु अनुंगारे प्रेस से सुंगारे सिगी communication कोई मशीन साइड दसम लाउन बदे है ना असुम यों असुम convincing होना असुम दा power center में power corridor में स्टान बे गांग मसी याव याव दो है तारे article इरा कांदर से है देने सो असुमगी गनजा कोई गनसदा parliament employee हैंडल तो कोई vocal ले बिसी जो article सी ये गांग से कोई influential article journal में से लागां से दा कोई सोंगी voice हम ठोक दे उसम है कोई ना है नहीं real concern में से पुछोक ना सीने ताक पंग पोसे अदना सी सोंदा की वही पोसे हम चाउन लेके तो उनखला है को मैं ना असुमदा yam line kan do ise mi lesen kun thani focus jang bu du hadri thot law de na moi u do moi to thot law sun de jam chawi ga he bi ko na sun u han bi singam gi post yaw yaw do ba da ko gi loan thok do mo loan thok do ngwa loan thok ko do kan sa loan athok bu do na he na me narrative si sana bi hele na si post ma khare khare he na yaw yaw ki ma len sum u jab da ba adu ga ahoi de convince of de si to hum tok ne adu ga ahoi gi sa da asam da ga yam ko na khare interest si su असम की सिचुएशन से आई हजबा ब्रिटिश लॉक्शन गांसिदा मणिपुरी प्रिंसली एम ले जहोरे असम से एनेक्स तो गांसिदा में बंगाल पुंसली ने असम से अद बंगाल पुंसला गांसिदा कमाई तो गेदा गांसिदा कोई की ब्रिटिश में हम लाए मो एडमिनिस्ट्रेशन रन तो गांसिदा असमीज मिडिल क्लास जमतिना वीक वन लेन बा मो की ब्रिटिश की सिस्टम चंगम गदो मी हम लेतबा अदर मो थोइने एनकरेज तोरगा बंगाल से ना मोइना हा प्रेसिडेंसी हा मने ब्रिटिश के हम ला गांसिदा कनोगी अखोगी रॉबर्ट क्लाइव है ना एस्टैब्लिश तो हुआ अगर से सेंटर से ब्रिटिश की टेरिटरी से हम बंगाली ना तो मैं कोई ना लोइना रहा ना ब्रिटिश सिस्टम खंबा ब्रिटिश एजुकेशन दखरा मैं असम वेस्टर्न एजुकेशन चंग पमिसी हेन बंगाली में आंसी पुसल लगा असम दसु मैं की एडमिनिस्ट्रेशन रन तो ना बाबू दमम से को है दार ने अरे कमाई तो बाबू दम से ना कंतो कांसिदा डोमिनेट और कांसिदा मिडिल और लोअर ब्यूरोक्रेसी मैं डोमिनेट और कांसिदा मैं इन्फ्लुएंस और पॉलिसी से कांसिदा 1838 से असम की ऑफिशियल लैंग्वेज से बंगाली और लाउथोरमने लाउथोर ओइसु ओइरमने अरे असमीज मिडिल क्लास ना याम वीक ओइमन खेदना अरे कांद हाइज लोन थोक तो हाइदो ओइरमने कैम हाइगन तो अदु तम तम मई माने राम टेका अदु ताम मिडिल क्लास स्ट्रांग है कांसिदा सी प्रोटेस्ट हो रहे प्रोटेस्ट हम हो कांसिदा प्रोटेस्ट हम कन तोर मिसी क्रिश्चियन मिशनरी सिंगनेबा क्रिश्चियन मिशनरी माइल्स ब्रॉन्सन के कोई हेक्टार स्कूल अचौगा लेबा माइल्स ब्रॉन्सन से असमीज लैंग्वेज ओइदोनी येत पकम मा से यावरनेबा अदु करिगिनो हाइ कांसिदा मिशनरी मैम सुना मैं धर्म संदोक चिंखोंग अयामने मैं मेन हादी हिंदू की हार्ड कोर धर्म संदोक पावाई अदर मैंने ट्राइबल एरियासिंग सिदा से नागा हिल्स अदि अरुणाचल मेघालय सो धर्म संदोक कांसिदा मैं लोय असमीज अंडरस्टैंड तोबा अदु बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज ओन कान मकोक तो हो फिम लाक अदुगी एंगल हम यावरी तसेना मैंने असमीज नुक्सी जबैसु लेजरे अदु मोइगी मिशन सिरसु अखोय आइना बाइबल ट्रांसलेट तोबा प्रीच तो कांसिदा असमीज तो कांसिदा नागालैंड की बिसु मोइगी नागामीज असमीज लोइन पाव फोन वादन अदना असीदा मोइगी माग मोइना बंगाली ओंथो कांसि सावरिसे अहाम कांसि मिशनरी हम यावरिबा असमीज सिंगसु मोइसु मिडिल क्लास स्ट्रांग कांसिदा प्रोटेस्ट हो रे हो कांसिदा 1874 से मु असमीज रिवर्ट तोरिनेबा except for 4 districts Bengali में सिंह हिंदू है अदर मोई यारो है ना मोई सो कन प्रोटेस्ट तोरिगी 4 districts ना तब अते हिंदा असमीज की लैंग्वेज ना मोई ऑफिशियल लैंग्वेज ओइनी है पोस्ट लाइन है अदर सी लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म पोसी याम कन्ना ब्रिटिश पॉलिसी देसु मोई सो तंगाई फरन तो है एडमिनिस्ट्रेशन रन तो हैगा महुंदरा लाइक मोई लाइक लेसु तो है मियाउंद्रगदी अति पुसलक दामिना सी तो बदगी अदुबा सी गासे बांग्लादेशी की पोस्ट याम चाउं ठोखि बदना अखोई पार्टीशन लाका से रेड क्लिफ लाइन याम दाइसे दा कमाई तो गेदा अखोई की असम की सिक्सटिंग जो है ना असम है कांसे ऑलमोस्ट इंटायर नॉर्थ ईस्ट मणिपुर त्रिपुरा अंदर को हालो यार में आता है दना आइना असम है कांसे हजके असम से देखो नॉर्थ ईस्ट की जा अरे कमाई तो गेदा अखोई की
Kersal nei kan sida 1904 sida Bengal da the Indian nationalism kan khalakwa asi thwai na wai moina Bengal si partition to wa partition to kan is West Bengal ka da East Bengal da Assam jum hapchal leba asi me am protest over Nagaland ho protest over ari na koi asi in India na ba adu to kan sida 1907 da han do hore partition to hin gidre o hin da kan sida la amuk sem kan territory sem to kan sida Silet Heavy District Assam hapchal leba Assam hapjala kan se kawai te Assamese sing yaning de chise Sileti me am yaning de Silet si Silet na moi dia khoi Bengali jagah chokot bahum dale jagah kadoi na khoi backward punjan bi Silet ki Bengali me am yaning de Assamese me am yaning de maram dikhena ba amadra chokot bole marat yaning de heba Assamese me am hai sana moi yaw gadi Sileti am populous district ni na moi yaw gadi Assam da Bengali majority oi khitra yaro ena moi yet bene ba aduna sigi friction si avulere adu partition tam dai Radcliffe la kan se Radcliffe la kan se Assamese na governor board lo yo sikhan khang le ne sele da khoi yaw yaro ena adu Nehru hoi na bo kai no moi to so moi su independent country phagi yo na hai independent oi hai ja la ka na asanji boro ne ko tor ka hai ne si adu mana hai do phagi yo hai jar ko chumei ne na hai be mon da ba hoi gi sele si Assamese am yetman me lagi akoi na ba kan se Bengali sim pam de hai be gi asa sele referendum me na mai na ma referendum se to we 1947 se da August August ki akoi independence yo jam kan on ham na Russia in do ase da gan sina Muslim sina process kitang nam helaga gan se Pakistan pi rina pi gan se da moina allegation to da governor board lo hen to ga ti garden worker man se bhoto hande bhoto ga di mai mo Hindu and bhoto me Hindu na sing helaga di kan India rom lan na Assam yaw na Assam yaw honing degi ti garden workers man se bhoto hande ga na degi allegations le to do bu select referendum la kan se da select si Pakistan le hore aduga kamai to geta select Pakistan le jo hore ke su population Hindu ma na Hindu man se me ke to ga lo siltar thungari me se siltar han kasari kingdom ne se le me se asum select le me am do Pakistan yaw ning dam na majority akoi lamdri som le hore mi man som lai si pro asang bi am complicated we si pose al si po le kan se da haji to was so asam the friction am down le si pose da khoi so reflection si hra u da banate da khoi rom na sa haje ke khoi rom da problem si angle dang adi yang di ade da sai kholai ba me am chang le da moina to re kha ka si India mi ni dem chong u do hai da ne si Pakistan la ya ka heavy pose on u do ba adu population na sing da su sai lai hai da 30,000-40,000 la 1 lakh la ka si mo de pisik pik reba adu Bangladesh ki 10 million la ka lakh tara la lakh chama ne because 10 million hai lakh chama chang ka si lai jang Bangladesh or ka deba si pose le na moina ga se khena serious lo ne so de da khoina soi si ga no da khoi gi actual anxiety si causes me am reason me am si phajana communicate or ga si ni da mi am jodro so posi na hai ban hai si pak to do hai da when sin lao bi hoi am na ga had emotional loina sum lao emoi lao saur man he ka ye buri hena to dis ta sina khoina communicate rationally si le posi si smain to ga power corridor sida aduga international media da national media da sigi message yo hon si yam wat le baduna kitang me min understand okra wale sigi posi am ngin main thamjaki Okay. So, Ajit Manipur gi Ajit laibo context the yeng matam da jo Manipur gi Ajit population growth amadi alien influx se asung mati wang zen maram oirga example ama oina pirabada akoi gi Hauji ki oina Manipur gi am maru oiba dum district amoi ba Jiribam assembly constituency baw mapan gi mina hauji si occupy tor madum da Manipur gi tonga mafam me am khakta sandor poi wafam bo urabane aduna Manipur gi Ajit laibo jaga maroina akoi gi chingi saruk sing amadi tonga ba Jiribam gi saruk sing laibo Manipur gi area me am khakta illegal immigrant sing me am khak hajik se tasalakpagi adugi chauba example mayam khaksu lairibane even akoi yam nakna harbada Manipur gi hapta gi laiba saruk singjida maitairon thokdaba muslim mayam khaksu laibagi adugi achauba gi issue mayam khak laigigi mamang da mapandagi changjalak bumi mayam khak akoi illegal immigrant sing ne habagi phaba punbugi wafam mayam khak laigre tawdabo deportation gi wafam je kya Manipur da laitaba Kandukpagi amadi detection tawagi wafam de dum laiba aduga apani ki changalakpa masing ju nomoi leptabagi adugi achauba Manipur gi hajik mapani ki changalakpa illegal immigrant sing achauba hajik se status am ka koina define tawna hona da waba mikupam oine
अदो हजिक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लोकल प खोंगथांग सिंग की मनुंग दा हजिक इलीगल इमिग्रेंट सिंग अमत लेमना थारोय हाइब वाफम अमो खक्ति थम्बगी वाफम लेरी